reka twongere tubahe ikaze abatwumva mwese abari kure abari hafi turabaramukije reka dushimire abantu bose badushigikira by'umwihariko abakunzi b'ibiganiro byacu bakanda subscribe cyangwa se sabone muri ab'ingenzi muri ab'agaciro twareka kubashimira nawe utarayikora byaba byiza udushigikiye nta mpamvu yo kuyimana kuko twebwe turayikeneye. Hagati aho turi kumwe na Fande Rugabo ni iminsi myinshi tutaganira tugira ngo tuganire tumubaze uko akarere kameze cyangwa se uko situation ihagaze. Ndabizi ni benshi baba bashaka kubimenya ndetse ni na nyuma y'ibitero n'iki gikurikiraho ese byifashe gute, uko Pwenzero yafashwe bahagarariye hariya cyangwa se bafite umugambi wo adivasinga cyangwa se gukomeza gufata ibindi birere ndetse n'imirwano yabaye ejo bundi za Ipupu byifashe gute, ni muri urwo rwego tugiye tuganira nawe. Hanyuma Fande tudatinze tugwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze kudutumira. Mwabyutse gute cyane cyane mu karere ka Minembwe ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange? Tumeze neza, turanezerewe, ibi ni ibihe by'umunezero muri Minembwe ku baturage, abasirikari, umuntu wese uturiye kano karere, kandi tukaba twabyutse neza. Murabona ko hakeye, hari izuba, ni muci, imvura iri mu kunyuzamo ikagwa bukeya, ariko nanone dufite izuba ryinshi. Rero Minembwe irakeye kandi n'imitima y'abantu irakeye kubera ibibazo abaturage bari bagizemo iminsi by'intambara zo guterwa amabombe menshi, za drone zirara ku bantu zibirirwaho, zirukana abamama bahinga, abasaza baragiye, zirasa abanyeshuri, zirasa abantu bari ku mahopitale, zirasa amaradiyo, zirasa amaniverisite. Ni ukuvuga ngo nta rwego na rumwe rutabashije kwibasirwa n'ibyo bitero. Kuba abo baturage uno munsi bashobora kuba bahumeka bamaze icyumweru, batangiye icyumweru cya kabiri kitarimo intambara, iby'ukuri turashobora kubanza gushimira Imana yabikoze, tugasubira tugashimira n'ingabo zacu za MRDP ndetse n'iza M23 zose zifatikanyije hamwe kugira ngo zigizeyo umwanzi, ubu umwanzi akaba ageze kure. Rero nk'uko mwabivuze, uku kwezi kose kugiye kuba ari ukwezi kwaranzwe n'ibitero bikomeye. Muribuka tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo umwanzi yarageze hano hafi kwa Buhimba, mu gihe abaturage bacu bari bamaze guhunga centre ya Minembwe ndetse n'imihana iyegereye. Ubwo ababashije kubibona cyangwa nimena mwarabashije gufotora ku mirambi ya Kabingo kwerekeza mu Marango, ahantu hose abaturage barimo bagenda kandi badafite aho baje. Utekereze ku muntu guhunga ava mu Madegu agashika hadashobora gusubira kongera kurenga, kumwa ngo wabaga yageze mu Marango ntiyari kumanuka aho ngo yerekeze mu Rurenge, umwanzi yarashinye isahari. Abari Kabingo hari hasigaye kugera gusa kwambuka Biziba bakagera mu Biziba nabo bari bahekeje. Ni ukuvuga ngo abantu baburaga iyo baje, ariko n'ibijya baciye umugani baravuga ngo uhiriye mu nzu ntazabura hapfunda umutwe. Reka tubihanganisha abaturage bacu bahuye n'ibyo bibazo zo gutakaza amazu yabo bagasanga yarasenywe, imirima yabo ikaribwa, abantu babo bagapfa abandi bagakomereka. Bose abo bahuye n'ibyo bibazo tubahaye pole. Ariko nyuma yaho yuko Imana iyo itazibura kwigira niko baririmbye, iyo ntizibura ukuntu yogira ngo niyigejeje ku gihe nta kintu gihari, iyo ngizirema bigakunda ikarema ibindi bintu. Imana yaturemeye kindi cizere mu minota mikeya. Aduyi wari ugeze kwa Buhimba mu minota 45 yarageze muri Bicumbi kandi ahagera nabi, yataye buri kimwe cyose. N'ubu turacari ko dutoragura amacene n'amasasu menshi ku misozi. Nyuma y'ubwo umwanzi ibihe bisa naho byamuhekanye, nyuma yaho niho yatangiye kugaba ibitera, abona ko inzira y'agakenke yuko murabizi ko yari yagerageje inzira yo kwa Rutaganda inshuro nyinshi araferinga, agerageza inzira nyinshi zo kuri Sinayi biramunanira, agerageza uruhande rwa Bidego azamuka Ruhina Mavi biramunanira, yerekeza kwa Sanduka kwa Nyasanduka Karingi ndetse kugera za Gitavi biramunanira. Abantu baze kumbabarira ariko ndumva asa n'urwaye inkorora. Nyuma yaje gushakisha uburyo bwose bwo kuza kuturasa turutse mu Duhoko, kuvuga ngo turutse mu Duhoko yashakaga gusenya imihana nayo yagahwera. Nibwo kuwa mbere yarashe ijoro ryose na kumanywa ndetse aradivasinga ingabo zacu zimusubiza inyuma
kuwa kabiri aradivasinga ingabo zimusubiza inyuma, kuwa gatatu asubiye kwa adivasinga afande rero ntiyari kwemera kuko ibyo bitero bikomeza biba, yatanze ordre kuko tugomba kurasa kandi tukamwigizayo bihagije. Niwo munsi mwabonye turasa, turara dufashe Bikenke yose, dufata Biraro mbiri, ingabo zacu zifungira neza ku masomo. Ubuyobozi bwose bwa AFC bwaraje, twari dufite ba vice perezida babiri ba AFC, ariwe perezida wa MRDP na perezida wa M23, twari dufite n'izindi nzego zose, ariko abo nibo bari bayoboye delegation. Twari turi kumwe na ba honorable Moise Nyarugabo, twari kumwe na son excellence vice gouverneur yarahari, twari kumwe n'abandi abavugizi b'icama, abasirikari bakomeye babashe kwagera. Turabashimiye bw'umwihariko kuba mwarabashe kuza gusura abaturage ba Minembwe, mukabaha ihumure, mukababwira amagambo meza yo kubahumuriza, bagasubira bakagira icyizere cyo kubaho. Abaturage ba Minembwe bari muri disappointment, abantu bari barabaye disappointed ku rwego rwo hejuru, kumva kuko nta butabazi nta bundi buryo bukibayeho, ariko kuba mwarabagezeho nyuma y'iminsi 3 by'ukuri turabashimiye, mwageze neza. Mwana bahaye message y'ihumure ibabwira ko Minembwe itazongera gusura guterwa. Kuba tuzumvira intambara kure, dukeneye kuko abaturage bacu nabo bagomba gukira, dukeneye psychologist, psychologist bazaze kugira ngo ba counseling abantu bafite traumatisme ikomeye batewe n'intambara. Wibaza abanyeshuri bakoraga ama examen d'etat, bari za drone zibari hejuru zimo zibarasa, ariko abo bantu bose bagakora bakanatsinda. Tubabwira kuko abaturage ba Minembwe murakomeye, resilience yanyu iri too high, resilience yanyu irakomeye, muri abantu bo gushimirwa, muri intwari zo hejuru, hamwe n'abahagurutse kugira ngo babarwanirire. Rero abayobozi bacu baradusuye, byari umunezero mwinshi, mwabonye ibisirimba, mwabonye gusenga, mwabonye ijambo ry'Imana, mwabonye gupfukama no gucisha bugufi, gutangirira ku muyobozi wacu general kagenda gapfukama imbere y'Imana, akavuga yuko turi batoya cyane imbere yawe Imana, ariko Imana yakoresheje kugira ngo tubashe kugera kuri iyi nsinzi. Kuba turi hano mu Minembwe, kasubire mpeze mbayahaga yuko numva andimo cyane, yarayambabaje yuko namukurikiye birebire, yarayavuze ngo abo bahe babyina ng'insinzi mu Minembwe, ngwese ngo ninde wababwiye yuko Minembwe ari igihugu. Aho none se nimba atari igihugu niki? Igihugu wowe ucitike. Igihugu se utekereza ko igomba kuba Republika yose kugira ngo yitwe igihugu? Nubwo ko bagasozi kamwe ni igihugu cacu, nitwe tugituyemo, twebwe tucita co kandi tukirimo. Abarundi barya wari warawohereje, wavugaga yuko bazofata Minembwe, ubu nyine baraparanganye nta buzi iyo bageze. Tukubwire kuko hano ni iwacu, kandi waravuze ngo ni iminsi mike yuko narakubonye nubwo watukaga Kongoro, nawe usa naho ari wowe usigaye uvugira igisoda c'u Burundi, yuko iminsi mike bazodukura muri Minembwe. Amezi 4 bari bamaze muri Gakenge, iminsi 2 gusa twari tubibakuyemo. Icyo twabamenyesha nuko duhagaze ntaho tuzoja, bayahaga. Ndabizi kuko ni shavu, ndabizi kuko ari agahinda ufite k'ingabo zanyu kumwarira mu Minembwe. Takindi kuriya nimugire ngo bayahaga kuvuga ari amagambo nuko afite ashaka kugira icyo avuga, nagahinda afite mu mutima n'isoni nyinshi yari afite zo kumva kuko ingabo z'u Burundi zishobora kuza zikarasa ingabo za MRDP mu Minembwe zikabakuramo, byamara zikagenda igitaraganya amajoro zataye buri kintu cyose. Rero ufite agahinda, turabizi, bakujane muri counseling nawe ufite traumatism, depression yazamutse, nico gituma umeze gutya. Rero icyo twababwira, turabashimiye abakoze ibyo, ubu tukaba dukomeje, urugamba rurakomeje. Mu byo wabazaga, ingabo zacu ziri kuri Poezero, twari turi ejo bundi mwarabibonye, zihagaze hejuru ya Zanagiheri n'ahandi, nta nubwo zihagaze gusa muri Poezero, zirareba nubwo zitarinjira muri iyo mihana, ariko zibari hafi. Reka tunababwire kuko ariho turi, nta bwoba yuko titwihishe, murazirangiza position zacu. Za gipupu zavuyemo, aduyi wese yarahunze, abaturage benshi binjiye amashamba, ariko ko turahamagarira kugaruka, bareke kugira ubwoba, turabicanye, turabasirikari b'umwuga, na Minembwe tuyibayemo, dufite abashi, abapfurera, ababembe n'amoko yose confond. Abo bose nabo nibagaruke basubire mu byabo, twebwe twemeye kuzabanindira umutekano. Zasanganya zahunze ibagaruke, abaturage bahariya mureke kujana abana muri malaria, imuza abaturage muture, murema amasoko, muhahe, murye, mubeho. Rero icyo twabwira abaturage cyane cyane bacu ba Minembwe, kugira ngo baruhuke bamererwe neza, baje guhaha, baje kundondo. Murabizi ubu nyine none ko turabona agasukari, turabona agakahwa, ko turabona isabune, ko turabona amavuta yo kurya nayo kwisiga. Ubu nyine abantu ba Minembwe bagiye gusa neza, bagiye kuberwa kandi. Rero reka tubabwire ngo mwihangane, kandi mwarakoze kwihangana, ariko ibihe bibi bituvuyeho. Ubu tugiye gukomeza nibiba ngombwa umwanzi tumukurikira iyari. Turabizi kuko yayiorganiza, ariko inkoni yamukubisira cyahari izasubira yongera umuhondo.
rero muri make uko niko akarere kameze, anagaragaje kubivuga byose mu buryo bisamarizinze, ariko nuko ariko bimeze ibintu nasubiza ibibazo byanyu. Urakoze cyane Fande, ugerageje kubisentetiza, hanyuma ndatekereza kuko aribwo bwa mbere utangiye uvuga kuko abaturage ba Minembwe bameze neza utabahampore, biranejeje cyane. Hanyuma turaza kugaruka kuri icyo kintu wagiye ukoraho kuri aba barundi bagiye basa nkaho bivanga muri ibi bintu. Ese ko uriya mugabo abatega iminsi cyane buri biriya bintu? Ubuyobozi bwose bwa AFC bwaraje, twari dufite ba vice perezida babiri ba AFC, ariwe perezida wa MRDP na perezida wa M23, twari dufite n'izindi nzego zose, ariko abo nibo bari bayoboye delegation. Twari turi kumwe na ba honorable Moise Nyarugabo, twari kumwe na son excellence vice gouverneur yarahari, twari kumwe n'abandi abavugizi b'icama, abasirikari bakomeye babashe kuhagera. Turabashimiye bw'umwihariko kuba mwarabashe kuza gusura abaturage ba Minembwe, mukabaha ihumure, mukababwira amagambo meza yo kubahumuriza, bagasubira bakagira icyizere cyo kubaho. Abaturage ba Minembwe bari muri disappointment, abantu bari barabaye disappointed ku rwego rwo hejuru, kumva kuko nta butabazi nta bundi buryo bukibayeho, ariko kuba mwarabagezeho nyuma y'iminsi 3 by'ukuri turabashimiye, mwageze neza. Mwana bahaye message y'ihumure ibabwira ko Minembwe itazongera gusura guterwa. Kuba duhe tuzumvira intambara kure, dukeneye kuko abaturage bacu nabo bagomba gukira, dukeneye psychologist, psychologist bazaze kugira ngo ba counseling abantu bafite traumatisme ikomeye batewe n'intambara. Mwibaza abanyeshuri bakoraga ama examen d'etat, bari za drone zibari hejuru zimo zibarasa, ariko abo bantu bose bagakora bakanatsinda. Tubabwira kuko abaturage ba Minembwe murakomeye, resilience yanyu iri too high, resilience yanyu irakomeye, muri abantu bo gushimirwa, muri intwari zo hejuru, hamwe n'abahagurutse kugira ngo babarwanirire. Rero abayobozi bacu baradusuye, byari umunezero mwinshi, mwabonye ibisirimba, mwabonye gusenga, mwabonye ijambo ry'Imana, mwabonye gupfukama no guca bugufi, gutangirira ku muyobozi wacu generale kagenda agapfukama imbere y'Imana akavuga yuko turi batoya cyane imbere yawe Imana, ariko Imana yakoresheje kugira ngo tubashe kugera kuri iyi nsinzi. Kuba turi hano mu Minembwe, kasubire mpeze mbayahaga yuko numva andimo cyane, yarayambabaje yuko namukurikiye birebire, yarayavuze ngo abo bahe babyina ng'insinzi mu Minembwe, ngwese ngo ninde wababwiye yuko Minembwe ari igihugu. Aho none se nimba atari igihugu niki? Igihugu wowe ucitike. Igihugu se utekereza ko igomba kuba repubulika yose kugira witwe igihugu? Nubwo ko bagasoze kamwe ni igihugu cacu, nitwe tugituyemo, twebwe tucitaco kandi tukirimo. Abarundi barya wari warawohereje, wavugaga yuko bazofata Minembwe, ubu nyine baraparanganye nta buzi iyo bageze. Tukubwire kuko hano ni iwacu, kandi waravuze ngo ni iminsi mike yuko narakubonye nubwo watukaga Kongoro, nawe usa naho ari wowe usigaye uvugira igisoda c'u Burundi, yuko iminsi mike bazodukura muri Minembwe. Amezi 4 bari bamaze muri Gakeke, mu minsi 2 gusa twari tubibakuyemo. Icyo twabamenyesha nuko duhagaze ntaho tuzoja, bayahaga. Ndabizi kuko ni shavu, ndabizi kuko ari agahinda ufite k'ingabo zanyu kumwarira mu Minembwe. Takindi kuriya nimugire ngo bayahaga kuvuga ari amagambo nuko afite ashaka kugira icyo avuga, n'agahinda afite mu mutima n'isoni nyinshi yari afite zo kumva kuko ingabo z'u Burundi zishobora kuza zikarasa ingabo za MRDP mu Minembwe zikabakuramo, zamara zikagenda igitaraganya amajoro zataye buri kintu cyose. Rero ufite agahinda turabizi, bakujane muri counseling nawe ufite traumatism, depression yazamutse, nico gituma umeze gutya. Rero icyo twababwira, turabashimiye abakoze ibyo, ubu tukaba dukomeje, urugamba rurakomeje. Mu byo wabazaga, ingabo zacu ziri kuri point 0 twari turiye ejo bundi barabibonye, zihagaze hejuru ya za Nagiheri n'ahandi, nta nubwo zihagaze gusa muri point 0, zirareba nubwo zitarinjira muri iyo mihana, ariko zibari hafi. Reka tunababwire kuko ariho turi, nta bwoba yuko titwihishe, murazirangiza position zacu. Za gipupu zavuyemo, aduyi wese yarahunze, abaturage benshi binjiye amashamba, ariko ko turahamagarira kugaruka, bareke kugira ubwoba, turabicanye, turabasirikari b'umwuga, na Minembwe tuyibayemo dufite abashi, abapfurera, ababembe n'amoko yose confond. Abo bose nabo nibagaruke basubire mu byabo, twebwe twemeye kuzabarindira umutekano. Zasanganya zahunze ibagaruke, abaturage bahariya mureke kujana abana muri malaria, imuza abaturage muture, murema amasoko, muhahe, murye, mubeho. Rero icyo twabwira abaturage cyane cyane bacu ba Minembwe no kugira ngo baruhuke, bamererwe neza, baje guhaha, baje kundondo. Murabizi ubu nyine none ko turabona agasukari, turabona agakahwa, ko turabona isabune,
ko turabona amavuta yo kurya nayo kwisiga ubunyine abantu ba Minembwe bagiye gusa neza bagiye kuberwa kandi rero reka tubabwire ngo mwihangane kandi mwarakoze kwihangana ariko ibihe bibi bituvuyeho ubu tugiye gukomeza nibiba ngombwa umwanzi tumukurikira iyari turabizi kuko yiyorganiza ariko inkoni yamukubisira cyahari izasubira yongera umuhonde rero muri make uko niko akarere kameze anagaragaje kubivuga byose mu buryo bisamarizinze ariko niko bimeze ibintu bisubiza ibibazo byayo urakoze cyane Fande ugerageje kubisentetiza hanyuma ndatekereza kuko aribwo bwa mbere utangiye uvuga kuko abaturage ba Minembwe bameze neza utabahampore biranejeje cyane hanyuma turaza kugaruka kuri icyo kintu wagiye ukoraho kuri aba barundi bagiye basa nkaho bivanga muri ibi bintu ese ko uriya mugabo abatega iminsi cyane buri biriya bintu akantu k'agahayo no gushaka gukomeza akora ariyo ngagaruka zo kugaba ibitero ku ngabo zacu Fande rero yatanze urudere kuko tugomba gufata na Poezero kugira ngo tumwigize yo noneho kure agenda umuhasha twakubise Poezero kubabashije gukurikirana n'abarebye X yanjye na X nze mu gihe ca 8:35 y'ijoro nibwo twari twinjiye muri Poezero babwira kuko Poezero ibaye libere ico gihe umwanzi wese yahise yikonera mu Mutambara yerekeza inzira ya Zanguri yerekeza inzira ya Zanagiheri yerekeza inzira yo kwa Murima yerekeza inzira yo kwa Rumanya hariya kwa Ngurube ndetse n'abaturage barahunga Katanyamaziriruka abarundi bariruka ariko umwanzi ukurikira wari wasigaye usa n'uresista wo gatoya n'abarundi dukomeza tubwira abarundi kuko tutazi ico bashaka muri Minembwe twababwiye kuko bagomba kugenda kumva amahoro baranga ubu ngubu ni igihe cyo kubashura ku mbaraga kandi barabibonye sibwo bwa mbere twabakuye mu ndondo yose ubu ngubu twabakuye muri Minembwe tubakura kuri Poezero n'ubu ko barakora riyogo ngo bashaka gusubira kongera kugaruka umugaruka yankoni yabakubisira iracamanitse tuzobakubita hadi yuko izo kubabarira byararangiye barundi bararesiste bigejeje ku urumva kuko mu ijoro ryo kuwa 4 bucari kuwa 5 iryo joro twafashe Poezero turangije kuwa 5 birirwaho kugeza mu ijoro kuwa 6 nibwo abarundi nabo bari muri Gakenke babashe gukubitwa nabo binjira amashamba nabo barahunga biratangaje iyo ubona umuvugizi w'intera hamwe n'igisirikare cy'u Burundi n'abariya bose babanzi b'abanyamurenge wiyitambaye ahaga ngo n'umukozi w'Imana naramukurikiye muri iri joro ryakeye harimo kritika ngo hari abantu ngo biyita abakozi b'Imana ngo ariko ngo bakavuga ibintu bitari byo uwa mbere wiyita umukozi w'Imana atari we ni wowe bahaga ufite ibinyoma muri message uri mu gutanga n'uriya munyamakuru wawe washinze ico twakubwira no kukubwira kuko ibyinshi muzo warayuvuza ari ibinyoma turahagaze neza wibuke message ya mbere yatanze yavuze yuko ngo section imwe ngishobora gufata Minembwe kandi Minembwe ngo nta nuko ikomeye ngo buce wenyine arivuguruza ngaje kuvuga aravuga ngo abarundi bashaka bakoreza formation nyinshi ngo bashine n'abasoda benshi ngo bagure n'ibitwaro byinshi byo kurinda abaturage ngo yuko bari abahungu bari hari haruguru ngo yabonye kuko batorosha bayahaga ni contre des gitondo n'umugoroba twe ntabwo turabanze mu Burundi ariko uko muzakomeza mudushotora muzatubona ico twababwira nuko bunyine abarundi twabirukanye muri Minembwe nabonye hariho space y'abantu barimo basubira muzo yaganiriye aravuga ngo ntabwo turi muri ngo ntabwo bigeze bava muri Minembwe urumunyakinyoma zabanzoje kujyana imbere y'Imana Minembwe twarayifashe yose sino kuyifata ko twari tuyisanzwemo aho twabashije gufatwa ni Gakenke mwari mwaragiye mugasahura mugasenya kandi iyo ngiyo twayibakuyemo tubakura na Poezero ubu nyine yewe no mu Mutambara ntayo murimo ingabo zanyu zaraparanganye ntawe uzi iyo zigeze ya section wavuze ngo yari gufata Minembwe yarahasigaye nta nubwo yabashije no gusubirayo duheze none bayahaga amakuru nerekanye amakarte ama identité y'abasirikari b'abarundi n'ayandi arasharunza aho zayabereka ngenda basomera buri muntu wese ya section yarasigaye uzotangarize bene nyirayo bari bayohereje yuko ntayasubiyeyo rero byabaye ngombwa kuko Poezero ifatwa Gakenke irafatwa abaturage baba babonye barahumetse murabizi kuko abaturage ba Gakenke bari bagiye kumara amezi agera kuri 6 bibaza ko ari 5 batagera iwabo harafashwe ibigori byabo byarariwe ibishimbo byabo byarariwe uno munsi ko baragera ku mazu yabo bakiyafite atarabashije gusenywa ko barahagera n'ufite igikanka casenywe ahubwo karahagera kagenda karakwasura n'ufite uwo murima wariwe yewe karitegurira kugira ngo azahinge ku mwaka ukurikiraho ibyo nibyo twabwira abantu byabaye muri Minembwe dushimira ingabo zacu cyane cyane ingabo za MRDP ingabo za M23 zahagaze zikemera kuko abaturage bacu batagomba gupfa
urupfu rwari rubagezeho wari umwijima murabizi kuko utugara twinshi turya turwana intambara yo kuri media twari kwamaze gukatisha amatike ngo yo kuza gushinyagurira abaturage babiri Kasubire mbwire mbere ahaga ariko yarambabaje cyane avuga ngo abayobozi bacu turaza kubigeraho ngo baje mu Minembwe ngo baje gushinyagurira abanyamurenge bayahaga umushinyaguzi mubi yuko niyo Minembwe turayigeramo kandi Minembwe ni wacu wigize umuvugizi nturi umuvugizi w'abanyamurenge ntawagutoye nturi umunyamurenge ntuzona bawe genda uvuga iby'u Burundi mufite ibibazo za karibira mufite ibibazo by'ubukene muvuye ku bibazo by'abanyamurenge n'ibibazo by'imurenge wigira umu expert umuntu wumva kuko ufite expertise imwe ikomeye ku bibazo by'intambara zo muri Kongo ntacuzi yuko ibyo uvuga byose ufite zero rero ibyo twamubwira no kugira ngo areke kumva gukomeretsa imitima y'abanyamurenge ibyo uvuga byose ni binyoma abakurikira bagende babimenye neza kuko umunyakinyoma wita umubishop urabizi waravyivugiye wenyine twabanye wewe mu nkambi uri umuntu uraho ngaho gusa abanyamurenge bakwigisha ijambo ry'Imana none ubu nyine utangiye kuri keresa kuragenda urikoresha amanyanga ubivanga na politiki ja mu kazi nimbe warahamagawe n'Imana kuko kuko benshi bari mu gukora umurimo w'Imana batarahamagara rero Minembwe iratuje imeze neza icumweru wikirukiraho nyuma y'iminsi 3 gusa umwanzi avuye muri Minembwe ngo MRDP ndiza yemera yuko n'abantu ngo bashobora kuja gushingura abantu bacu tubashingura mu cubahiro cyiza abaguye ku rugamba yuko ni intwari naho abanyu uko barapfa bazira ubusa bazira inyungu zawe na ndayishimiye ibyo nibyo twababwira rero sinzi ikibazo wari wabajije ukuntu kivuga mbaza ukuntu mwatsinze zino z'u Burundi mu gihe bihaya ko batarigera batsindwa twarabatsinze kandi si rimwe kandi tuzakomeza kubatsinda ingabo z'u Burundi ntabwo ari ingabo ziteye ubwoba cyangwa zikomeye cyane zibaze gutsindwa inshuro nyinshi ni leta ifite ibikoresho bihagije ariko abana bacu 20-30 barazirasa bakazihamura ubu nyine zarahahamutse abavuye aha kuri Poison n'uniga genge muri abo bose ntawe uzagaruka bose bazabanza baje kuruhuka baruhutse imitwe kugira bayisubize ku murongo ariko abacu barashahagaze neza hariya mwabasize niho bakiri kandi ubwo bafite traumatisme bameze neza ingabo z'u Burundi zaratsinzwe apana rimwe ingabo z'u Burundi zasigaye ku bisozi za mayiti zabo ni nyinshi twarazerekanye n'amakarite yabo n'amadrapo ku mateni yabo ibyo byose birahari reka tumubwire kuko zitsindwa kandi tuzokomeza gutsinda twebwe igituma tubatsinda niki nta zindi imbaraga titubwira amaji dukorera Imana d'abord tituri n'abapagani turi abakristo tubatsindisha impamvu zo kurwana kozi ituma turwana niyo ituma tudatsinda turwanira kubaho kwacu n'ababyeyi bacu n'abana bazodukomokaho turwanira kubi wacu ibyo ngibyo ni incontournable nta muntu n'umwe ushobora kubinyura iruhande ngo abeshe yuko dushobora guhunga kugira ngo tuve muri Minembwe tuje hehe tidufite ikindi gihugu twajamo tidufite kandi karere twujamo tidufite indi misozi uretse igitwafukiyemo n'abadata n'abasogokuru iyo mpamvu ituma turwana tukarwana nk'abasaze cyo gituma twirukanye Barundi mbayahaga wiyahura birakureba ariko menya kuko twarabirukanye nta bahari si umutima mwiza tibijanye twarabashoreye tunabashorera nabi hanyuma uriya mugabo nanone reka tumugarukeho mu kiganiro yakoze iyo umureba arasa n'ufite ishavu umugani wabo asa n'uwababajwe n'intsinzi mwagezeho cyangwa se nuko abanyamurenge kuri none bafite amahoro yagaruwe na twigwaneho cyangwa se na AFC muri rusange kuki abarundi cyangwa se uriya mugabo tureke gushira abarundi muri rusange kuki uriya mugabo asa n'uwababajwe n'ibyiza abanyamurenge bageraho urakoze cyane bariya n'abantu bashize inda yabo imbere babona amafaranga menshi ava muri leta ya Kinshasa bakabaha bakarya bagahaga bakumva kuko kuba bohaguruka bagatuka abanyamurenge ibyo nibyo bibagira abagabo bitangaza cya kabiri babibwemo ideologie y'urwango ideologie ya genocide ideologie ya hutututsi ideologie ya bantu nilotike ako kantu niko bakomeza bigisha abaturage abaturage b'abakongomani abaturage b'u Burundi babereka yuko izi ni ingoma z'abatutsi zigiye kutuyobora kugira ngo zidukandamize bakababibamwe urwango kandi twebwe icyo dushaka ari amahoro kuba bari abantu bahaguruka bagakoresha biriya bintu
Sintekereza kuko babivugisha gukunda abarundi yuko byenda bashaka kubarindira umutekano, ahubwo ni ukugira ngo intambara ikomeze iba nini, intambara ibe nini mu karere, tigarukire gusa mu kubiha irwanirwa mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo ibe intambara ya rejo. Mwarabyumvise Perezida Ndayishimiye yarabivuze ngo uko M23 izokomeza progress, icyo gihe niyo yavugaga niyo barwanaga nayo muri Nord, ngo bakomeza bafata uturere, ngo niko intambara izaba ihayija kugaragara kuko yahija kuja muri region yose de Grand Lac, kandi yarabikoze. Niwe Perezida wa African Union. Ubu ngubu arazaho gutangaza amahoro, ahubwo agatangaza intambara. Niba umubiriza biriya bihugu byose kugira ngo bizane aba mercenaires n'ibikoresho bikomeye, nibyo biza bikanyura mu Burundi n'abasirikari bose bayibu na ntuze n'abaserpanoir bari aba Black Snakes nabo baraza bakanyura mu Burundi kugira ngo baze gusenya. Buriya yarakwire kuba umubyeyi wa Afrika, pana gusa akarenga Burundi akumva kuko ashobora kuba umubyeyi wa Afrika, agatangaza amahoro, agashakisha uburyo amahoro yogaruka mu karere. Ariko niba ufyorenga, niba ushiramwe amavuta mu muriro kugira ngo ikiguruguru cyake umuriro ukomeze uba munini, biriya bya ideology y'ubwicanyi iyo tuzoyirwanya twivuye inyuma, ntabwo tuzobibebera yuko twatangiye gupfa kuva umunsi aba genocide mu Rwanda bambuka. Tugenda ndatekereza ko mwebwe byenda bamwe mwari mukiri batoya bambutse muri plane batangira kwica abantu bagwa. Base wa coordinateur Dr. Fred Kanyike yiciwe Kamanyura mu kuye Baraka, ari iyo ideology yo kumva kuko ari abatutsi, umuntu wese babona gusa n'umututsi wese arapfa. Iyo niyo ideology bahe bakomeza kumva kubiba, aho kugira ngo dusenye naho yari igeze kugira ngo amahoro akwire mu gihugu, ahubwo barayibiba bakayitabira bagayishiraho amangere kugira ngo ikure, bakayigirira ibintu byinshi. Nibyo zibi, nibo bari yabambaye haga biriya he bakora ko bara aroza urwango, ko bara aroza amacakubiri, ko bara aroza ibintu bya genocide, ko baragira ngo aho kugira ngo amahoro abaye muri kano karere natwe tubeho, ahubwo akumva kuko tugomba gupfa kugira ngo ibo babeho. Iriya ni inda nini ijana mu kumena amaraso, kandi siwe wenyine n'agakundi kose bafatikanyije, ko bakabanyamurenge kaba kabarundi bandi bafite ideology ngiye. Izo ngizo no kumutangariza rwose kuko tuzorwanya bene izo ideology kugira ngo habeho amahoro, dutangaze kubana neza mu buryo buri pacifique. Niyo yakubise ari amahanga yose yari imbere. Ibyo no babwira no kubwira Kisekedi yuko dukomeye, turahari kandi inkoni turacayifite. Turwanisha akantu gatoya katagaragara cyane ariko gafite imbaraga. Iyo burya Imana iza guheza nk'urubunda rukomeye mose, ikamuheza nka 12 cyangwa ikamuheza nka za 37 cyangwa izindi, cyangwa ikamuhana 82, bari kuvuga ati Imana yamuhaye ibintu bikomeye, ari mu gukubita agakundura imisozi, ariko yajanye inkoni. Akantu gasuzuguritse bituma senda amahanga. Icyo twababwira, turasuzuguritse, turi ubwoko bukeya cyane, minoritaire. Batekereza kuko botumira bageze kubivuga, bavuga yuko ngo tumeze nkuko kujya kuri ururimi mu kanwa, ariko tubabwira kuko turi ubwoko bw'Imana kandi rutoroshe. Aho tuzadukandagira muzo bamutembo ubwoba no kumva amakuru yacu gusa bahunga intambara. Kisekedi ashatse iyi ntambara yarakwiriye kuyivamo, akicara akasaba ibiganiro, naho gutsindwiho ni obvious, birasinyiwe. Iwe gusa n'uwo gutsindwa aguma gura ibikoresho, azana ingabo bya bihumbi 40 kiwewe yapasengisha. Bigeze hehe? Byaraje byarashize byose. Mwenda ayandi mahitamo, twenda ayandi mahitamo dufite na ahangaha. Ibihumbi 40 byagiye he? Ubu nyine genda ubaza amakuru ya Kalemi ko baraja kuriza abasirikari muri bato Kalemi, bakamavuga ati nti dushobora kujariya kuja gupfa, ati .0 yamaze abantu, muze muzamuke mupfe, Katanyama muzamuke mupfe, Abarundi ni muzamuke mupfe. Hano hari inzira ibihutisha my friend. Ntabwo twebwe twe dupfa gukina. Rero nijya jambo bavuze ngo Sogerea Minembwe, Sogerea Minembwe upate kifo. Ubu nyine twamaze guprinting impapuro zingana bucya za transfer, ko turago kubita transfer kakujana kwa shitani cyangwa mwijuru. Ibyo ni ibintu byoroshe cyane. Hano muri aka kanogo muzogashiriramo, muzobura nuja kuvuga amakuru. Mutahe muje wanyu, muje kurya injanga, muje kurya samaki, twebwe mutureke natwe twibereho. Hanyuma tugana ku musozo, turagira ngo tugaruke ku ngabo z'u Burundi gutsindirwa muri Minembwe. Izi soni cyangwa se kino kimwaro bazagikwizahe? Ikindi ese ntibishobora kuzabagira ingaruka ibo? Burundi ingaruka izo zirahari ni nyinshi.
ariko ibyo ni ibyabo ntaco si ngombwa ngo tubyirukankeho gusa tubanze tubabwire kuko ikimwaro batazagikira. Iki kimwaro ibiga biha bikorwa ko birandikwa biri recorded ko birandikwa mu binyamakuru n'ahantu hose hari n'abahaye bandika ibitabo aho bazoza babwira abana b'u Burundi yuko u Burundi bwose leta y'u Burundi yose yatsindiwe hano mu Minembwe kandi itsindwa n'abana batoya cyane bakeya atari ukuvuga ngo yarwanye na Kongo ahubwo yarwanye n'ubwoko bumwe gusa. Iyi ngiyi yari kwiriye kuba message nziza yuko uribuka umunsi bafata Goma abatanzaniya baratashe nubwo bagarukiye bakeya bakoza gukora kuri iriya bayita ngo ni mechanized bakoresha biriya bibunda bikomeye na tekinoloji n'amadrone n'ibindi ariko ingabo zo ku butaka ntazasubiye kongera kugaruka. Abamalawiti baratashe abantu bo muri Afrika du Sud baratashe abantu banze kuva kwizima n'abarundi ariko kuriya nta kindi Imana yashatse kugira ngo izamure tuze Hamani abanza agende aje hejuru kugira ngo izo mukozi isoni isi yose bibone. Abarundi ko baragira ngo bamware mu buryo isi yose izabareba bagakorwa n'isoni kandi bazikorewe hano nta nubwo ari ukuvuga ngo bagiye ahubwo kera bakozwe n'isoni yuko plateau yose ntayo bakirimo ahantu hasigaye n'ibibogobogo kandi nayo turaje ntabwo bari abaturage tuzobihorera kuri iyo aba baturage turaje ntabanga ririmo turaje yuko ntituzoreka abaturage bacu bakomeza bapfa nabi ngo ibirometero 2 ntibazaja baraka mwebwe twofungira amazi gusa hariya diyari kabamara mu bibogobogo ariko twe nta mutima mubi tubigiramo. Rero nta kindi ni ukumwara no kugira ngo bakorwe n'isoni kandi burya bakorera satani iherezo ryabo no gukorwa n'isoni iteka. Bino nivyo bigiye kuba ku Barundi ni leta yabo ndayishimiye agiye kugira amateka mabi muri history y'abapresident b'u Burundi. Umuntu uzovuga yuko yahagurukije ingabo ibihumbi n'ibihumbi bikaza gutsindirwa muri Minembwe ugiye kugira amateka mabi gusa yo muri history kandi nawe bitabo ko birambikwa. Urakoze cyane Fandi, reka turangize tugushimira ku mwanya utanze utanga umuco uri mu karere ndetse unaganiza inshuti n'abavandimwe abakunzi ba Twigwaneho ndetse n'abakunzi b'abanyamurenge mugabo n'abatumva kuko umunyamurenge agomba kubaho nabo wabakozeho. Hanyuma sinzi nimba hari message ushobora nenda kurangirizaho hanyuma tukaza kurangiza ikiganiro. Message dufite ni iya mbere niyo kubwira cyane Abarundi nizi ngabo zabo ziri hano cyangwa hari ikindi cyishimo. Bariya bafite agahinda icambere bafite agahinda ko gutsindwa kandi ndaho uzutsindwa ngagubwe neza ibihangana jewe nzambihanganisha mwaje muzi ko muzotsindwa yuko hano iwacu ntibishoboka kuko mushobora kuza kwirukana abana mu gihugu cyawe muri Abarundi kandi mubyivugira ko nagahinda. Icya kabiri Miriamba yahaga ntabwo ari ibyiwe nivyo aba yatamiswe na leta y'u Burundi kugira ngo aze kuyivugira yuko iyo bumva abavuga ayagera kuri leta yavuga kuri Ndayishimiye agasa no uvuga Imana yindi yirindi ijuru ritaririye ariko Imana yindi. Icyo twamubwira ntabwo ari umuvugizi w'abanyamurenge azareke kuma gukora abanyamurenge kwitama yuko ibyinshi nivyo yagiye afata twatugara twose twahoraga yakira Bujumbura arabafata arabamira abashira mu nda buriya nibo bari mu kuvuga bavugira muri Mbayahaga nika kujya ku muzimu wabo baraje bamupompa mutuntu twa za RCD bamupompa mutuntu tw'abanyarwanda bamupompa mutuntu twa MRDP bamupompa mutuntu ubu nyine nivyo ari mukuruka nivyo avuga bya bindi bamushizemo indani ariko ndi umuvugizi w'abanyamurenge nta nubwo babaye ahubwo ubashiraho inkota hejuru kugira ngo Abarundi batumare. Icyo twobabwira ntabwo duteye ubwoba n'amagambo ya Mbayahaga urudarugeri yugira ngo none yari ibikeri ntabwo Mbayahaga duteye ubwoba kugira ngo twumve ngo muri iki gitondo Mbayahaga yavuze abantu n'umushinyaguzi wo gukomeza komeretsa abaturage ba Minembwe babuza babo bano bana baheba pfa n'abana mu Minembwe bano bahagurutse kugira abanyina badashira n'abana mu Minembwe baheba komereka bagapfa Mbayahaga bagaca mu gitondo amaze guhaga imigate yamara kaza kuza gushinyagurira abanyamurenge. Abayobozi bacu n'abayobozi bazi ico baheba dupangira kandi nico gituma tugeze kuri bingi bitwirukanye Abarundi ni kubera bariya ico gituma batuka ico gituma wabuze ukuntu ugira wabuze ukuntu ugira yazasigara avuga ngo baje bambaye amakaske ngo n'amasurubeti ngo ya gisirikare. Abarundi se banyu ko batakaye kuri iriya misozi bazambaye iyi misozi yose yuzuye Abarundi bahatakaye baje ngo baje gufata Minembwe. Rero ico twobabwira nuko bariya bose bishimira urupfu rwacu
hari igihe aribo barugenderamo kandi twebwe ntabwo tubifuriza, ariko mu gihe baje badushakaho urupfu turabatansfera n'ibyo nza mbabwira tukabagezayo byihuse. Rero abarundi nibakomeza kuza nibaze bapfe, baze bapfe rwose. Hano ni ku isonga ry'icumu, ntabwo ari kubasinzirira. Nimba muje mumenye ko ari ku isonga ry'icumu, ntabwo ari ibintu byoroshe byo kuzoza muza gusaba murinjira muri Minembwe uko mwumva mushaka, ntibizobakundira. Tuzoba muri Minembwe yacu nta uhawe dukoraho, kandi amahoro n'aya ngaya twayatangiye. Urakoze cyane Fande. Hanyuma murabizi ko buri gihe ibiganiro dukora rimwe na rimwe twirinda ibintu bisa nkaho ari amatiku, ariko impamvu tugaruka kuri kino kintu, hari abanyamurenge bakurikirana uriya mugabo, ibyo avuga bakabasha kubishyira mu bwonko, bakaba bogira impungenge. Urabizi kuko abayobozi bageze hano batangaza amahoro, ariko iwe akabasha kugaragaza kuko kiriya kintu ntacyo, ahubwo baje kubashinyagura. Niyo mpamvu tuba tugira ngo ubamare impungenge. Hanyuma nanone turagira ngo tukubaze kino kibazo, ko umukuru w'ingabo z'u Burundi yavuze ngo kuva igisirikare cy'u Burundi cyabaho ntibaratsindwa, ariko ejo bundi tukabona mwarabakubise mu minota. Ni byagenze gute kugira ngo bari abantu babashe gutsindwa Fande? Prime reka tubanze tumubwire ngo none igisoda avuga none ngeka atari iki ngiki kiriho none, bishobora kuba ari ikindi cyabayeho tutaravuga cyangwa tutaraba natwe abasirikare, ahubwo si yatubwira aho batsinze, yaba yaratubwiye aho batsinze. Kuva muri Noro bakaba bageze hano kuri point zero, ni hehe batsinze urugamba? Prime ntabyo azi Fande, ntabyo uzi koko kuko ingabo zanyu zatsinzwe. Baratsinzwe batsindirwa muri Noro iriya, nimba ari za Mushaki, nimba ari bakaza banyura za Warikare kugira ngo bazaseruke kare. Cyagiye ntabyo waruze. Tuzi ko abaturage bagejeje aho bazoza bikorera imizigo yanyu y'abasoda bahiye ibirenge. Baratsinzwe muri Nyangezi, baragenda bahuka za Ruvunge, bagera za Uvira bakazasigara bagaruka Ruvunge nyuma. Baratsinzwe muri Ruvunge, batsindwa muri Uvira. Baratsinzwe mu ndondo yose, indondo yose ya groupement ya Bijombo yo kwa Kabarore yose, kuva muri iriya misozi yo hejuru y'Ubuvira baratsinzwe, n'ubugira bari gutsindwa. Baratsindwa baraza bagera hano mu Bijombo ahari ikayabo ya nyuma. Aho hose bwana Prime reka tukubwire kuko batsinzwe. Baratsinzwe ejo bundi noneho muri Mikenke, Sikera nibigishushi. Baratsindwa tubinjiza kwezera ubu nyine ntituzi iyo bageze. Baratsinzwe Gakenke, ahubwo se watubwiye aho mwatsinze? Reka kubesha abana b'abarundi kugira ngo bumve ngo none baza batsindwa, nibamenye kuko ari mukuza gusigara hano timu n'abatangariza. Ano magambo yose karagenda akora ku bintu zambaye hagara, yavuze ngo ibintu bikorwa muri Minembwe ngo abantu barapfa ngo ntitwemere yuko bashobora gushingurwa. Bano bana n'abana bahebagwa iwabo, dufite n'ishema ryo kubashingura ku itongo rya base na basekuru, kandi tubikora buri munsi ntawe twangira. Ariko abanyi Burundi mukabazana mwamara kubageza hariya mukaza muzana amabox amwe atarimwe abantu batakaye ku misozi mukaja kubashinguramo babesha. Aba bose baborera kuri ino misozi ko mutatangaje, mbaye ahaga gitu mutatangaje ngo ubwire abantu ati dore abana barenga 30-50 baratakaye twarababuza shamu n'ibindi. Niyo yakubise ari amahanga yose yari imbere. Ibyo no babwira no kubwira Kisekedi yuko dukomeye turahari, kandi inkoni turacayifite. Turwanisha akantu gatoya katagaragara cyane, ariko gafite imbaraga. Iyo burya Imana iza guheza nk'urubunda rukomeye mose, ikamuheza nka 12 cyangwa ikamuheza nka za 37 cyangwa izindi, cyangwa ikamuhana 82, bari kuvuga ati Imana yamuhaye ibintu bikomeye, ari mu gukubita agakundura imisozi, ariko yajanye inkoni. Akantu gasuzuguritse bituma senda amahanga. Icyo twababwira, turasuzuguritse, turi ubwoko bukeya cyane, minoritaire. Batekereza kuko botumira bageze kubivuga, bavuga yuko ngo tumeze nkuko kujya kuri urimi mu kanwa, ariko tubabwira kuko turi ubwoko bw'Imana kandi rutoroshe. Aho tuzadukandagira muzo bamutegwa ubwoba no kumva amakuru yacu gusa bahunga intambara. Kisekedi ashatse iyi ntambara yarakwiriye kuyivamo, akicara akasaba ibiganiro. Naho gutsindwiho ni obvious, birasinyiwe iwe gusa n'uwo gutsindwa aguma gura ibikoresho, azana ingabo bya bihumbi 40 kiwewe yapasengisha. Bigeze hehe? Zaraje byarashize byose. Mwenda ayandi mahitamo. Twenda ayandi mahitamo dufite na ahangaha ibihumbi 40 byagiye he. Ubu nyine genda ubaza amakuru ya Kalemi ko baraja kuriza abasirikari muri bato Kalemi, bakamavuga ati nti dushobora kujariya kuja gupfa. Ati poezero yamaze abantu, muze muzamuke mupfe. Katanyama muzamuke mupfe. Abarundi ni muzamuke mupfe. Hano hari inzira ibihutisha my friend. Ntabwo twebwe twe dupfa gukina.
rero n'irya jambo bavuze ngo Sogerea Minembwe. Sogerea Minembwe upate kifo ubu nyine twamaze guprintinga impapuro zingana bucya za transfer ko turagukubita transfer kakujana kwa shitani cyangwa mu ijuru. Ivyo ni ibintu byoroshe cyane. Hano muri aka kanogo muzogashiriramo muzobura nuja kuvuga amakuru. Mutahe muji wanyu muje kurya injanga muje kurya samaki twebwe mutureke natwe twibereho. Hanyuma tugana ku musozo turagira ngo tugaruke ku ngabo z'u Burundi gutsindirwa muri Minembwe. Izi soni cyangwa se kino kimwaro bazagikwizahe? Ikindi ese ntibishobora kuzabagira ingaruka ibo? Burundi ingaruka izo zirahari ni nyinshi. Ariko ibyo ni ibyabo ntaco si ngombwa ngo tubyirukankeho gusa tubanze tubabwire kuko ikimwaro batazagikira. Iki kimwaro ibiga biha bikorwa ko birandikwa biri recorded ko birandikwa mu binyamakuru n'ahantu hose ari nabahaye bandika ibitabo aho bazoza babwira abana b'u Burundi yuko u Burundi bwose leta y'u Burundi yose yatsindiwe hano mu Minembwe kandi itsindwa n'abana batoya cyane bakeya atari ukuvuga ngo yarwanye na Kongo ahubwo yarwanye n'ubwoko bumwe gusa. Iyi ngiyi yari kwiriye kuba message nziza yuko uribuka umunsi bafata Goma abatanzania baratashe nubwo bagarutse bakeya bakoza gukora kuri iriya bayita ngo ni mechanized bakoresha biriya bibunda bikomeye na technology n'amadrone n'ibindi ariko ingabo zo ku butaka ntazasubiye kongera kugaruka. Aba Malawite baratashe abantu bo muri Afrique du Sud baratashe abantu banze kuva kwizima n'abarundi ariko kuriya nta kindi Imana yashatse kugira ngo izamure tuze Hamani abanza agende aje hejuru kugira ngo izo mukozi isoni isi yose bibone. Abarundi ko baragira ngo bamware mu buryo isi yose izabareba bagakorwa n'isoni kandi bazikorewe hano nta nubwo ari ukuvuga ngo bagiye ahubwo kera bakozwe n'isoni yuko plateau yose ntayo bakirimo ahantu wasigaye n'ibibogobogo kandi nayo turaje ntabwo bari abaturage tuzobihorera kuri iki aba baturage turaje ntabanga ririmo turaje yuko ntituzoreka abaturage bacu bakomeza bapfa nabi ngo ibirometero 2 ntibazaja baraka mwebwe twofungira amazi gusa hariya diari kabamara mu bibogobogo ariko twe nta mutima mubi tubigiramo. Rero nta kindi ni ukumwara no kugira ngo bakorwe n'isoni kandi burya bakorera satani iherezo ryabo no gukorwa n'isoni teka. Bino nivyo bigiye kuba ku Barundi ni leta yabo. Ndayishimiye agiye kugira amateka mabi muri history y'abapresident b'u Burundi. Umuntu uzovuga yuko yahagurukije ingabo ibihumbi n'ibihumbi bikaza gutsindirwa muri Minembwe ugiye kugira amateka mabi gusa yo muri history kandi nawe bitabo ko birambikwa. Urakoze cyane Fandi, reka turangize tugushimira ku mwanya utanze utanga umuco uri mu karere ndetse unaganiza inshuti n'abavandimwe abakunzi ba Twigwaneho ndetse n'abakunzi b'abanyamurenge mugabo n'abatumva kuko umunyamurenge agomba kubaho nabo wabakozeho. Hanyuma sinzi nimba hari message ushobora nenda kurangirizaho hanyuma tukaza kurangiza ikiganiro. Message dufite ni iya mbere niyo kubwira ashamu n'ibindi niyo yakubise ari amahanga yose yari imbere. Ivyo no babwira no kubwira Kisekedi yuko dukomeye turahari kandi inkoni turacayifite. Turwanisha akantu gatoya katagaragara cyane ariko gafite imbaraga. Iyo burya Imana iza guheza nk'urubunda rukomeye mose kamuheza nka 12 cyangwa ikamuheza nka za 37 cyangwa izindi cyangwa ikamuhana 82 bari kuvuga ati Imana yamuhaye ibintu bikomeye ari mu gukubita gakundura imisozi ariko yajanye inkoni akantu gasuzuguritse bituma senda amahanga. Ico twababwira turasuzuguritse turi ubwoko bukeya cyane minoritaire batekereza kuko botumira bageze kubivuga bavuga yuko ngo tumeze nkuko kujya kuri urimi mu kanwa ariko tubabwira kuko turi ubwoko bw'Imana kandi rutoroshe aho tuzadukandagira muzo bamutembo ubwoba no kumva amakuru yacu gusa bahunga intambara. Kisekedi ashatse iyi ntambara yarakwiriye kuyivamo akicara akasaba ibiganiro naho gutsindwiho ni obvious birasinyiwe iwe gusa nuwo gutsindwa aguma gura ibikoresho azana ingabo za bihumbi 40 kiwewe yapasengisha bigeze hehe zaraje zarashize byose mwenda yandi mahitamo twenda yandi mahitamo dufite na ahangaha ibihumbi 40 vyagiye ubu nyine genda ubaza amakuru ya Kalemi ko baraja kuriza abasirikari muri bato Kalemi bakamavuga ati ntidushobora kujariya kuja gupfa ati poezero yamaza abantu
muze muzamuke mupfe, Katanyama muzamuke mupfe, Abarundi ni muzamuke mupfe, hano hari inzira ibihutisha my friend. Ntabwo twebwe twe dupfa gukina. Rero n'irya jambo bavuze ngo Sogerea Minembwe. Sogerea Minembwe upate kifo, ubu nyine twamaze guprintinga impapuro zingana gutya za transfert, ko turagukubita transfert kakujana kwa shitani cyangwa mu ijuru. Ivyo ni ibintu byoroshe cyane. Hano muri aka kanogo muzogashiriramo, muzobura nuja kuvuga amakuru. Mutahe muje wanyu, muje kurya injanga, muje kurya samaki, twebwe mutureke natwe twibereho. Hanyuma tugana ku musozo turagira ngo tugaruke ku ngabo z'u Burundi gutsindirwa muri Minembwe. Izi soni cyangwa se kino kimwaro bazagikwizahe? Ikindi ese ntibishobora kuzabagira ingaruka ibo? Burundi ingaruka izo zirahari ni nyinshi, ariko ibyo ni byabo ntaco si ngombwa ngo tubyirukankeho, gusa tubanze tubabwire kuko ikimwaro batazagikira. Iki kimwaro ibiga biha bikorwa ko birandikwa, biri recorded, ko birandikwa mu binyamakuru n'ahantu hose, hari n'abahaye bandika ibitabo, aho bazoza babwira abana b'u Burundi yuko u Burundi bwose, leta y'u Burundi yose yatsindiwe hano mu Minembwe, kandi itsindwa n'abana batoya cyane bakeya, atari ukuvuga ngo yarwanye na Kongo, ahubwo yarwanye n'ubwoko bumwe gusa. Iyi ngiyi yari kwiriye kuba message nziza yuko uribuka umunsi bafata Goma, Abatanzania baratashe, nubwo bagarutse bakeya bakoza gukora kuri iriya bayita ngo ni mechanized, bakoresha biriya bibunda bikomeye na tekinoloji n'amadrone n'ibindi, ariko ingabo zo ku butaka ntazasubiye kongera kugaruka. Abamalawite baratashe, abantu bo muri Afrique du Sud baratashe, abantu banze kuva kwizima n'Abarundi, ariko kuriya nta kindi Imana yashatse kugira ngo izamure tuze Hamani, abanza agende aje hejuru kugira ngo izo mukozi isoni isi yose bibone. Abarundi ko baragira ngo bamware mu buryo isi yose izabareba bagakorwa n'isoni, kandi bazikorewe hano. Nta nubwo ari ukuvuga ngo bagiye, ahubwo kera bakozwe n'isoni yuko plateau yose ntayo bakirimo, ahantu hasigaye n'ibibogobogo, kandi nayo turaje. Ntabwo bari abaturage tuzobihorera kuri iyo, aba baturage turaje, nta banga ririmo, turaje yuko ntituzoreka abaturage bacu bakomeza bapfa nabi ngo ibirometero 2 ntibazaja baraka mwebwe twofungira amazi gusa hariya diyari kabamara mu bibogobogo, ariko twe nta mutima mubi tubigiramo. Rero nta kindi ni ukumwara, no kugira ngo bakorwe n'isoni, kandi burya bakorera satani iherezo ryabo no gukorwa n'isoni iteka. Bino nivyo bigiye kuba ku Barundi n'iyi leta yabo. Ndayishimiye agiye kugira amateka mabi muri history y'abaperezida b'u Burundi. Umuntu uzovuga yuko yahagurukije ingabo ibihumbi n'ibihumbi bikaza gutsindirwa muri Minembwe, ugiye kugira amateka mabi gusa yo muri history, kandi nawe bitabo ko birandikwa. Urakoze cyane Fandi, reka turangize tugushimira ku mwanya utanze utanga umuco uri mu karere, ndetse unaganiriza inshuti n'abavandimwe, abakunzi ba Twirwaneho ndetse n'abakunzi b'abanyamurenge, mugabo n'abatumva kuko umunyamurenge agomba kubaho nabo wabakozeho. Hanyuma sinzi nimba hari message ushobora nenda kurangirizaho, hanyuma tukaza kurangiza ikiganiro. Message dufite ni iyi ya mbere niyo kubwira